ngeshumi bangithumelela umlayezo bathi wohlangana nawe kulelinye lemadolobha eThafeni laseOno kodwa lelo bekuliqibo noma bekuliqibo lekungenta silo sengubo ngabo ngathumela ithunya kubo nempendulo leyayithi ngibhekene nemsebenzi lomkhulu lapha ngingeke ngikhone kwehla lo msebenzi uyawuyekelelwa abantu ngesikhathi ngehla ngithi lapho kini liyaphila baba wethu longcwele izwi lakho lingemandla Nkosi liyalanza Nkosi lokungekho kube khona ngalo Nkosi uyaletha babe lokungekho kube khona uyadala Nkosi lobe kungasekho kuphinze kube khona libusise ke baba wethu longcwele egameni lika Jesu uyinkosi uyabuya manje naphakade amen haleluya kafushane bazalwane sidingoni letahlukene haleluya sidinga umbasi livi laNkulunkulu haleluya uma lifika livi laNkulunkulu empilweni tethu liyashunyayelwa lisinashunyayelwa sikholwe ngilo haleluya ithi nyeku kupiliseka ngento lesingayiboni sibe sesiyakholwa ngilo sesiyaqala kuvutha haleluya uma siqala kuvutha kunemuntu losibukako Sathane ufuna kupisha lokuvutha haleluya kodwa kabongwe uNkulunkulu ngoba kunalizwi kunembasi lokathile lobonako ukuthi kufanele kuvuthe haleluya athi nakabona abese uyeda afika sivuka ukaphele sekuyalotha haleluya sewuvuka ukaphela sewuyaqala uyakhwetela ngoba sekulothile yilo kufanele uyene kuliyobopha indalathi tekukholwa isiBhayibheli la tathunjwa Jerusalema yathunjwa yathunjelwa eBhabhiloni uma ithunjelwe eBhabhiloni hey bazalwane bengakholiwe inkosi Jesu uma bathunjelwe eBhabhiloni utholakala ukuthi usala labanye njengoba siyisali kulethi insuku lethi siyisali yaNkulunkulu lisilifu laNkulunkulu wathunyelwa abanye amadoda ukuthi ahambe aye eBhabhiloni kanti leBhabhiloni kuna Nehemiya lithi nakafika Nehemiya wawabuta lamadoda wasisakisele njani wakhuluma amagama wathi yalotha isemsizini iphila kabuhlungu wathi ngalidoda netawuphuma lenemasa iyophetela isabhizi ivuselela isabhizi ifaka ukholwa uzinyakeza uNkulunkulu akuthole wafika sitha wafike wathi hayi akuyekele lokulokwenekayo lisilifu laNkulunkulu bathumela igama bathi asihlangane kulamanye amadolobha hayi bazalwane kwabathi Sathane uthi ushayile kalungejini ulethile boCovid kanti bekathi uyashaya kalungejini ufake amandla emlilo ngoba lapha umlilo uvuselela balande avusa sise akunenzaba ukuthi bese konke kangakanani but nalifika lithi uyakhwesha umlothi isiBhayibheli ngoba uNkulunkulu bazalwane usebenzisa lokho ngabonakala kuze kuvele lokubonakala lisiBhayibheli wabona Nehemiya uthi leli lizungu leli lelifuna ukubulala lelabazalwane Sathane bekathi uyaqetha kodwa nayi revival into ivuselela nayi revival into ikwetela haleluya utawuyekela abantu umsebenzi unokonje lemtele kodwa
uma sisuka la siyohlangana naSathane le, siyohlangana nebangani le, lo msebenzi utawushilwa bahali. Ngiyawathanda lamagama. Nakafika utakuthola kukhona ukholwa na. Ngiyawathanda futhi lamagama. Vuka uqaphele. Ube sewubamba nalo kube kusele libe kutawufa. Uyavusa nezemini. Uvusa lebesefile. Ukuze vuka ube nemandla. Kudingeka abantu labatawubuyela kuposition. Ngathi ngabuta lamagama kuyephi ubufakazi bakho. Buyela kubo. Do you know bazalwane ukuthi uNkulunkulu uma umukela ungena ngeke ufike akhe sibaya akufake khona afike Sathane ashayela nanathi kuze kukhweshe letinye tetiko uvume nawe ekudela ukuthi ungavumi ngithi mina kuwe namuhla vuka uqaphele ulungise lokho labesedakufa Nehemiya wathi vusa tindonga wawalungisa nemagede ngoba bazalwane dzingeka igede kufunakala isifonde ufuna sihambe ngendlela lefanele kwayi bazalwane uma sitawuyekela bazalwane singasafakazi tawufakaza bobani uma sitawuyekela singasathandazi kutawuthandaza bobani uma sitawuyekela singafasti kutawufasta bobani uma sitawuyekela singafundi livi ngobani abatawufunza livi yasukuma libandla lemangetinyawo unana mhlabeleli sibathe lethi lethu kukhanya ngiyawuva lemoya angwathi nangabe uyawathi sesingizabulele wona lethu kukhanya ngathi uthi kuletha kuphi ikhaya ingeke yaNkulunkulu babemthana uyatothandaza nathi tawuyekelela abantu omsebenzi uma sisuka la lalelani bazalwane iqalile revival throughout every month end. Let us come. Mkhulu ngifuna ukuthi ngizovuselela ukuze kuthi nakafika akuthola khona ukuze kuthi lo khona kungabi lalelani bazalwane kunento lekhulunywa ekuqaleni ithi manje nitawufika lifakwe liphawu lomoya lomvelo. That is a seal of God. Uma sifike simukelisa the seal of God. Ngilo phawu uNkulunkulu isengathi itolo khona la yathi manje inkalo zekingokoletha diboshwe. Wathi nakasuka lapho wathi njengoba leli simkhonda kangcwele nasa sibengcwele ngeke sakhona abazalwane ukuhlala sivutha njalo uma singeke savuselela lokukhona hlabela ngenkathi yenkosi buya babemthane utothandaza nathi egameni likaJesu. Lethu kukhanya kwakho Nkosi kungihole
umoya wakhe kuyo yonke inyama. Jesus. Uthi utawuprofethwa. Khuluma uNkulunkulu basabazi umoya wakhe sowufikile kuyo yonke inyama. Jesus. Uthi kutawuvela imibono. Jesus. Khuluma uNkulunkulu basabazi uthi umoya wakhe sowufikile. Uthi kutawuphushwe maphupho. Glory to Jesus. Kwanekani bazalwane uvuswa Nehemiya. Uvuselwa libandla laNkulunkulu. Lokhu kukhulunywa la bazalwane kukhulunywa indzaba yokuba committed. Kwangathi ngikhuluma lokho nje ngithandaza ukuthi emandla nempumelelo yelikholwa kudibandzakanya. Uma likholwa bazalitimisela litibandzakanya emsebenzini wenkosi liyavuswa tingane letivikela Israyeli. Kodwa uma wena ungabi committed uyekela lo msebenzi kulabanye umsebenzi wakho utahlambalata. Ngoba yini into lelo Sathane empilweni yethu akabi ukuthi singasebenzi naye ufuna wakhe umsebenzi. Impala wethu sifuna singakholwa. Uma ungakholwa noma ungafakaza kodwa wonke umsebenzi wokungakholwa ufakaza. Noma ungashwela kodwa uma ungakholwa wenza umsebenzi wokungakholwa kodwa ushwela. Ungahlabelela kodwa na ungakholwa wenza umsebenzi wokungakholwa uhlabelela. Jesus. Yiphambana kancane nje lepho. Yitrispa kancane lepho. Injongo yemvuselelo manje kuvusa tingane kuze sisuke ehlazweni. Jesus. Jesus. Usathane uyazi ukuthi emakholwa noma umuntu powerful. uNkulunkulu wamvalela emandla kumuntu ukunqoba. Uma ke Sathane ata-operate umuntu akafiki abiyekelise Eva athi masaji suke ensimini khama salwa. Kodwa uyabuta ukuthi njengoba kuyakaka kuthi niyadla phone esike usike athi ukuthi ngakhuluma Eva uthi hayi ithi Nkosi singasidla sitawufa nekufa uthi unemana uNkulunkulu. Lokusho ukuthi indzaba yekudla Sathane akayikenzi but the only thing sawudla ngalokungasivumo yenkulunkulu. Jesus. Thalaza siyathandaza Jesus. siyalala kodwa iBhayibheli lithi bubi benu bunahlukanisile naNkulunkulu. Jesus. Cela siphakamisele intandla sitawuthandaza. This is a revival mayibonge inkosi. Everybody bazalwane ubenyelwe kuyo. Wonke umuntu uniketiwe magunya okukhonza kwangathi Sathane akekho. Ngoba iBhayibheli lethu lithi vele ungaphasi kwethinyawo tethu kube senhlitweni yakho tikitele wena i-altar call kuthi God ngende nisibandzakanya emsebenzini wakho namoya nanenkhondvo nanenhlitiyo yami nanemisebenzi yonke nanembethuko yonke ngende wena. Siyathandaza Baba wethu omwele sindiso phethe amandla amahle entabeni yakho Jehova kuyabonelela. Yithi Baba siyibandla lakho khulume kahle Nkosi kusukela siqalile. Wathi ufuna kuphosa umlilo emhlabeni bafisa nakakhangana kungabe nasewokholekile. Yebo Nkosi mase ufikile uthi bantu lababili nede bahamba bangavumelana. Entsambama Nkosi siyasarenda siphakamise izandla zethu sithi bayethe ngonyama yasemazulwini. Yithi laba Nkosi sifuna ukuqala la sibone igama lakho noma imimoya yonke ima iphambana nathi kodwa siyabathemba wena njengaNkulunkulu ungumsindisi
insindiso phezu kwabo bonke abantu abakhona kuwo onke amakhosi lakhona jikelele. Wena uNkulunkulu wenyama yonke kuba ngokusihlwa kumnyama siyadithana nohlaka lomthalazo sithi jikijele entandleni takho wena kuwo nohlete amagugu okwathi nokuhlakanipha phindisela uNkulunkulu wethu usihambele etinsukwini letifana naliphinza mosi usivakashele vusa insali moyingcwele vusa ingqondo zakho okhulume ngazo kulesikhathi moya wamandla onke sithi thola nemandla emthakazo sithi fihle emagugwini akho ukuzimande ngosilibandla lakho lisinze ngado uyinkosi wena wedwa awuphikiswa umile kuzimande kwephakathe sendele moyingcwele sifaneleke ukuthi manje ngosekugcineni kwako konke nothubo nenkazimulo nemandla nebungcwele osikufanele phindze kubuyele kuwe ukuze umhlaba wathi ukuthi wena somukhele. Sicela kwamela ngoba sikholwa sethemba welihle ngosigama nengathi ya Kristu Inkosi nebusako. Father, we thank you.